Malam dit malam gwa gat kot malam dit malam gwa chilo tet ko shaban ke ya wala kala sana nyangan ni moru na Rebecca ta kon kala sanen bongondian ta sande ta gor reconciliation and hope chero loñ mara kene liep ko mi beban uh, memory text dan kan ke 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 kronsianen eraude choku tiech bas jan dang rewude kel chagor kutuk dini for he has made him to be sin for us who knew no sin that we might be made the righteousness of God in him ajani cha jaga kwandura ramete dwer that we might be made the right ko ba kon moy kishwa shwon kot mit reide so akan kon won yam ba kot bala talaj wan par ko jo wala je talaj ke jan gwada me se bare ruwane ko ko de ruwane ko lat wade ruwane ko garwane ye ka shi garwane ko wade moy ga ye balat ke bangata jo jat manger gwadin bright ko tok da gwadin ka bete kel ko liam te bieling to gwadin ko kana polo ni ken yedo abi te je dial chedu kat yongwar amen ta kon kala sanai reconciliation chata da ko loñ mara kon cha ko loñ mara ke yishu lesson dan and Thursday they got a power of gospel power ala jera ko bom don gospel koni woni ne Jesus me chaban ko bo ko loñ mara ko chaban she liu ko kon ko kidan ke je doran che kan ala wojen cha gwandura gwanda na Adam kene mando ndane ip me shi ga duar tele mi sha jak mi daga loñ mara ko kot ni wo bo gat kot me liu ko kidien so ci kot cha plan ko goro bo ko loñ mara cha wojen Paul me roje fokaze cha wo fokaze teka cross ko cross jen lo kon mara ke Jesus cross lo den liya dun Jesus ko Jesus cha podu cha pod ko cross ci liu go kwidan kiwe kuel goro bu kon understand kut goro bu kon cross bu kon understand o alon mara ke Jesus ko pan kon kata te kone ci kon to ci kut kot ko kon ji duore na kon gwang lakin ko kut se shap yar yalaka ko bu gade be liu kwidan ba shunke ki shwonde ki shwon kot re Jesus ba ko kam kono bu kon ji shun aya larga bu kon mu ki bi me bor bu kon kum ko kon cer kon gne itare yani tele meta kon ji duore lakin ko goy kot bu kon kum bu kon roñ reide bu kon kula rulon ko bu kon kut kot so ko kut gora rama perfect cha wojen che chu kula kon be jaga be loñ mara ko rode ka be jaga perfect ka betel blame ci shira mo ba bel shira ba jogu no me ci te dwar ka dwar me dai tane ka dai tane no ko she roñ rode she goyre yekan she kon moke kamar ke je so Paul roj long ko nyudo kono nkandan te wija danger goro and wija danger bu kona gwej bu kon meditation bu kon relel
no lodu nu ko bi yo ko lo ro lo dan go bu kon ngaj ko mu kon ngaj kon ji duere kon ngaj on chuon ta kon chi chuon dan o tel mi da kon lat da kon bo niam ko tel mi da kon lon kala ni Jesus chi rodo jaga jabe liu ko kwidana ajen mu kon bo niam ko lu do mi kon korot kon go chi kon cha bu kon jaga jabu kon humble bu kon ngaj o tel chuon mu ta kon tel go mu ta kon tel pele ta kon tin dia ta kon ke nyon ko baden Paul ba jo kon won ke teaching ayane ba te ke teaching to goal to ban te ga nay to do rep ka nay to do kamrari so wane ne te da ru ko te tana ba to bi gospel ke bi teaching don ko ba kana lok lodo cerke mi na confuse ko ke mon gwa ko ke min je te tana da won no teaching nje bo ka ba teaching ngwa se me she ban ne ji persi si ke ngule ti kana lok ka jara me lip kana bai lodo goro ye ko goro wisdom bo ko Holy Spirit no bi ngi jo to ne ka rwa ne ko ti ka rwa ne ra so goro bu ko na mature alo bu ko na ne itishi del ke ne itishi dit ke ne itishi chwol cha ko mte ko re lo ko to kon re lo ko korun but chi kon grow chi kon pit te jin mi dap ka gat mi tot ko je te ke 1 year kana jal je te ke 2 year kana jal te 3 year kana jal ka kana right ludo wedi pe la ro ne there's something wrong te mi kiya ka gat gadana mi te mi kiya yan te ga mi shiro ro rei tadare ma ja tede ludo bodol wal be gwi but mu gwi koro dan cha mu gwi koro dan te ko re lo ko cha wo chiang re ngode te kon ngod kon ko bel ko na ngod kon ko gwir ko na ngod kon ko ga kon kai kon ngod kon ko kor enti shetata lo do ken kon grow ken kon pi mi jiro ti mi jege ke kan torne ko do mi jirana pat ke mi jirana le mi jege ga ka jege di pim di pat lo do ken grow goro bna pit re ngada no bete ke bana bel bete ke bana gu jo tel ko lot ti bana bel ko wang dan mane la dan yen bi ko nyo do ju kon grow re ngada ko so randa ro test karo arbo ro test ko situation la bogo kwa test ni ja del ke dong dara ni yor tap ko ni jo jira mi li wala jira mi tik ko sha wo bana liu ge Jesus ke mi ji liu lodo ongu bu kula gaga ka gaga self ene gaga self alo ene gang mu gaga ji lodo wor rodo sirigo mu changa yoro mu changa dodo mu changa gwiro mu changa lelde ke liu lo je kiji mu kana linga mu kana lel nene but mi ci pondu ci liu ci kam Jesus lodo aching yor ga ji ki ching lel ga ji di ci liu tel mi bilalat ka jen gor ko da o ban ba kono mature bana dit bana shwol ni kono me da ne de wo gut ci te tap ta ga lade ha lodo cha mature ci ga ban te de dol ga lade ga ka lakin gut te ti chalat ci ga ban so jen gor ko do no ko re ruai no ko bu kono mature bu kono grow reide betete bana bal ila ni ko so bana rotit ba jaman jala de uti go dup to wan te duom da jo yo duom di mu ko ba ta wo mu go ani ken ma ka ne dialo ko na lit kelia
dup kot cha wo ko dup ti shew shew chi ko dup ti hab goro bane ko bane pal bane ti ko Holy Spirit Holy Spirit jen bu kon bodo la chiang jen bu kon direct bu kon yo duop la duop ko jin mukeni roi kot ken ye goro go abo ken ye kwene go kero mo ke root ken ro mo ke mi pinde do en teaching mi banda ji da ji nan ku shwe de nan ku sham de nan ku shwe de nan ku sham ko ku yito ko ru to aken ko to kon ma opportunity ko enran be goro bu tok be goro la jet ko enran bu tok be goro shiblo no wajan ki akwa ki teaching ka lel goro be verify be jin ko chaji binang sham ko chaji binang church chaman jela ro ti ge nyin tin wande bo tandien ge kanya tandien ko to mat ko da kel ni de kel do mo ju mo ke wisdom mo intelligent so bike par ko du tiet be yin hot men la jen ke mo ngani jen Rachel. So lesson dan me lesson lo ni kon mara ko mojo kon nin kami ban magwa kangi kon en chorus ki en gospel take up power don't let Jesus ya kam kon take kon te ban go bu kon lo mara bu kon ite perfect bu kon ite blameless bu kon ite holy ko yo kon mo ki bide and then you kon won get different teaching no be in vigilance be in the wisdom ko be anga je teaching mo ko ake teaching mo jego ka je goro ne bu kon mature ko ne teach check ngada so bu ko do te ko nte dial tini ba guarantee ko kon but gore willingness ko kon o chielaro bala no kono pal ko bu kon chwaire I believe kon del gor kon bu kon kan taram goro bu pak dara again kon ko te sincerely ko bu kon do widan belet kon mo ke wisdom pana jo ko war ko tok ani mana pa ngwama ko do pot kon mana pa jo bu kon yesu ko so ko den jlo te ke karwain ti ne ko nyakti ngwame baba ngi go ne ko tok waden la jo ko le bon ko ne jaga mo chi bu tel mo ne yok mo do ne ko ngi ne mu bare por ne la jan ko da me lim ne yan mo wadi long ne ko ne real ka ti mai mo ni don ngoda ti ja ke ne jo ko den jang ni ja bu ne la pression ni ko je la bia kam nga dun bia ka ko ngaram pol ngaram mol wadi ne o mol wadi la ju wadi ko long ne ko ne accept ko ne ha ko te ti ang ne la chung ni ko te de ne ke ko long ne re jali ko raje wo chi ne ju tije ba kam ni don ti yalla bi ko gore ga bi aja wadi gone kan ko gone ro ni ko ara la ko din ko ro ni ko jigele ko shodo get ko yongwar amen